Waalaikumsalam, Makcik. Baik. Rumah saya kedua di bawah Pak Mustafa Center. Mana saya tak balik lagi. Sebab itulah saya ada satu kat sini. Kami mau perkenalkan rakan pengacara kami, Wahidah Hasan. Okey. Apa dia? Ada tulisan nama tau, nama mereka. Nama dia apa? Sina Jan. Oh, Sina Jan. Okay, what we gonna do? We are sitting down the table. Mel akan pantau siapa-siapa wajah-wajah yang Mel kenal dan Mel ingin bertemu ramah secara ringkas saja. Okay, we have Ferozan in the house. Ferozan, apakah ucapan diri kan? Okay, rakan-rakan semua dah ada. Maka perhatian, apakah ucapan anda khas untuk Retro Raya hari ini? Well, I can say Alhamdulillah lah. Bersama your podcast, Alhamdulillah. I can see a lot of my friends here, my old friends. Most of them can remember me and tell you, as a 40 years old, sometimes I cannot remember some of them over here. But Alhamdulillah, we can see each other after so many years. 40 years lah, so we were Alhamdulillah. Pantun.